Як приїхали? Як вирішили приїхати? І чому сьогодні? Pokládají první otázku, jak Přiletěli se jsme dorazili tady. Přiletěli jsme letadlem. No, вони прилетіли літаком. То не потягом. Ні, Прилетіли. літаком, прилетіли. Teda přes Frankfurt, což bylo zajímavé. Через Франкфурт летіли. Але я питаю, чого? Ale proč? Proč? To je dobrá otázka. Tak to je dobrá otázka. Proč jste tady? Protože jsme si řekli, že když ty lidi tak dlouho jsou schopní stát na tom náměstí, Ну, вони собі вирішили, якщо ці люди так здатні довго стояти на Майдані, z důvodu, že vlastně chtějí dodržet slib svého prezidenta, ну, з тієї причини, що вони хочуть дотриматися обіцянки свого президента, přestože ten prezident ten slib dodržet nechce, через те, що навіть той президент не хоче дотриматися своєї обіцянки, tak nám přišlo, že jde o demokratický proces, ну, ми прийшли до того, що йде мова про демократичний процес, který se vyvíjí podobně jako u nás v roce 1989 sametová revoluce. Ну, він розвивається на кшталт нашої революції 1989 року, яку називають Оксамитовою революцією. A spontánně nás napadlo, že by bylo fajn udělat tady koncert. І ми прийшли до такої думки, що було б добре, якби ми зробили на Майдані концерт. Ви самі вирішили? Ну, тобто ви просто це був такий імпульсивний вчинок? То була ніяка імпульсивний чин, розhodli to samostatně. Ano, bylo to impulzivní na jednom vánočním večírku u nás, když byly Vánoce 24. prosince. Tak jsme se dali hlavy dohromady a zjistili jsme, že bychom chtěli sem přiletět, takže vlastně nejsme ani zastoupený žádnou českou oficiální jako agenturou. Так, вони вирішили це самостійно на вечірок, коли було 24-го у них велике Різдво. Вони вирішили, що вони мають сюди приїхати, і вони не виступають за жодну партію або якесь представництво у Чеській Республіці. Вони є самостійними. A celý ten projekt je financovaný našima kamarádama a z naší strany, takže ani žádný oficiální, ani státní instituce v tom nejsou Їхня фінансова підтримка – це є підтримка їх товаришів, і жодна державна установа, жоден бізнес не вклав у це гроші, тобто немає грошей бізнесових. Tak ještě poslední věc, že to je naše čistá podpora lidem sem na І Ukrajině. це їхня підтримка людям, які стоять на Майдані. Це чиста, відверта підтримка. А ви в 89-му році що робили, коли в Чехії? 89. No, tak to dělali v roce 89. To jsem byl v armádě na vojně. Se omlouvám, jak se jmenuje. Já jsem Jirka. Helenko. Helenka. Jirko byl v armii. Tam? Служив на цей час. A já jsem poslouchal Hlas Ameriky, kde probíhal přímý přenos z té revoluce, nebo to tenkrát ještě nebyla, to byla demonstrace na Národní třídě u nás v Praze, kde jako policajti byli naše demonstranty. byli v Americe? Tak já jsem byl na chatě a poslouchal jsem Hlas Ameriky, kde to komentovali, tu revoluci vznikající. А пан Honza. Гонза сидів вдома і почув через «Голос Америки», що відбувалося на Народній тріді в Празі. Національна, це називається Але Національний скільки було? проспект. Jo, a bylo mi 12. Йому було 12 років. Вас Вацлав Гавел знімав в своєму першому фільмі, єдиному, здається, так? який? Ви співпрацювали з Вацлавом Гавлем, є то правда? Je to pravda. Так. Але скажіть, якби зараз весь час кажуть, що ось якби там Гавела, ну всі кажуть, Гавела не вистачає, коли кожен раз не можуть знайти лідера. Ви взагалі яким він був? Ви з ним спілкувалися? Teďka často v Ukrajině říkají, že nejlepším lídrem jako vůdcem byl Václav Havel. Jaký byl? Jaký byl to člověk? Můžete nám popovídat o tom? Já si myslím, že byl velmi skromný a nejlíp se o něm kdy podle mě vyjádřil náš spisovatel Bohumil Hrabal. Ну, найперше він був скромний, ну а про нього найкраще сказав наш чеський письменник Богоміл Грабал.
který řekl, že Václav Havel tehdy během té revoluce obnovil 2 mýty. Ага. Який сказав, що впродовж цієї революції Václav Havel обновив 2 міфи. Mýtus Prométea, protože Prometeus vzal oheň bohům a daroval ho lidem. Міф про Прометея, який подарував огонь. Прометей взяв вогонь і подарував його людям. A mýtus Sokrata, který následoval zákony své země, přestože ho vedli do vězení a nakonec k trestu smrti. І другий міф – це про Сократа, який, незважаючи на те, що його закрили у тюрмі, він все одно притримувався законів. Což naštěstí v případě Václava Havla bylo jenom do vězení. Což naštěstí v případě Václava Havla bylo jenom do vězení a ne k trestu smrti, jako jsem chtěl říct. Но, на щастя, у Václava Havla це привело лише до в'язниці, але не до смерті, на відміну від Сократа. А от багато говорять, він був драматургом, діячем і був вимушений. Він сам писав, що Гавел, що він вимушений був стати політиком. Змінився він після того, як став президентом? Як міняє людей влада? Ви ж потім спостерігали як і громадянин, і як... No jasně, že Václav Havel byl dramaturgem, no, spisovatelem, no a řekl, že stal politikem nuceně. No a změnil svůj chov nebo chování kvůli tomu, že stal politikem a potom prezidentem. Já myslím, že přinesl do politiky velmi nezvyklé takové vlastně způsoby a vlastně speciality. Jezdil třeba na Pražském hradě na koloběžce. No, він вніс свої специфічні риси у політику. Він, наприклад, на Пражському граді їздив на велосипеді. На колобєжці, Na koloběžce. Ne na velosipedě, na koloběžce. To je taková... Ага, то як самокат. Samoklad. На самокаті. Так. A zároveň vždycky měl takovou potřebu bořit ten klasický politický systém a ty zaběhlé cesty, ty komunikace a rád zval třeba různý umělce, byl napojený na třeba Rolling Stones nebo Velvet Underground a tyhle ty lidi podporoval a zároveň zval na akce, kde by v životě tyhle lidi nevystoupili a tím propojoval tyhle 2 světy. І він зробив якраз великий внесок у поєднання культури у Чехії, бо він підтримував людей, які займалися мистецтвом, він закликав Rolling Stone і так далі, і щоб вони виступали на таких акціях для того, щоб підняти настрій Україні. І, власне, ще маю тоді питання Ще мама щодо... розповідає. Але без Václava Havela би щось могло бути? І наскільки можуть люди без Václava Havela впоратися? У нас нема зараз. Jak myslíte, že bez Václava Havla by mohlo by něco být někoho jiného, protože u nás teďka v Ukrajině bohužel takový podobný Václav Havel není. U nás taky ne. U nás taky ne. У них також зараз ні. Bohužel. На жаль, ні. Já si myslím, že Václav Havel byl opravdu velmi výjimečná osobnost. Dá se říct, že to byl takový Dalaj Lama západu. Вони вважають, що Václav Havel це було дійсно видатною людиною, тобто такий своєрідний Далай-лама. Ну, ми бачимо. А що робити, якщо його нема? Ну, а то делать, якщо нині такий Václav Havel? To je docela... Що ви далі робите в Чехії? Що делати teďka v Čechách? Snažíme se žít bez Václava Havla. No. Вони намагаються жити без Václav Havla. A zároveň náš nový prezident Miloš Zeman, který nastolil úplně jinou politiku a úplně jiný přístup, hlavně k politice těch minulých 20 let, tak to nás i vlastně přimělo přijet sem, protože si myslíme, že to je důležitý, protože ta politika se hodně mění v České republice a prezident Zeman používá takový postupy v té politice, že třeba neuznává úplně, jak
pan Havel třeba zvolil parlament a tyhle ty věci, že prostě změní pomalu takový politický systém v autokratický systém a trošku posouvá naší republiku směrem k Moskvě, pocitově. Tak proto je takový důvod, že jsme i přijeli sem. А зараз новий наш президент Земан, він, коли прийшов до влади, трошечки змінив політику нашої Чехії, бо його поступи, які він зараз робить у політиці, трошки навіть, на думку хлопців, здаються більше до московських поступів, і тобто відтягує його трошки далі від тих поглядів, які були у Václava Havla. To je přesný opak té politiky, co dělal Václav Havel, to usměřování, ale on naopak rozděluje ty věci a dělá takovou autokratu. І це якраз і розділяє якраз політику Václava Havla і політику Земана, тобто автократія така відбувається. V podstatě jde o to, že ta demokracie a boj o tu svobodu vlastně nemá státní hranice. По суті, боротьба за ту демократію, за розвиток немає державних кордонів. My můžeme svobodně volit a věřím, že ty výsledky voleb jsou svobodný. Ми можемо вибирати і сподіваємося, що ці результати, вони вільні. Ale rozhodně naše všechny zákony nejsou ještě na té úrovni, že bychom si mohli říct, že žijeme v perfektní demokracii. Але, на жаль, ті закони, які зараз існують в нашій країні, ми можемо сказати, що вони ще не досконалі, не перфектні. Jsme na cestě, stejně jako vy. Ми на шляху точно так, як і ви. Дякуємо. Ми знаємо, що президент Масарик, от президент Чехії ще писав, коли критикували демократію, сказав, як її критикувати, якщо її ще немає, її спочатку збудувати треба. Ви на Майдан біжіть, а ми покажемо ваше відео про змагання, здається, в колгоспі на тракторах. Ось. Дякуємо, що так забігли. Ось на звільний простір. Budeme ještě dále vás vidět na Majdanu. Děkujeme i Přečte. trimajte se. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou velkým malotraktorem. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou velkým malotraktorem, kabrioletem. Pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem. Pojď mi naproti, lesem, nelesem, pojď si mě vyfotit, jak tam na traktoru jsem, jak jsem roztřesen. Vrn, vrn, drn, 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 drn. Au! Jet kola, stolaj výmoly, pálím to lesem po poli, lát kolem mizí pod koly, z kopce to ale posoli. Jet kola, stolaj výmoly, pálím to lesem po poli, lát kolem mizí pod koly, z kopce to ale posoli. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou létem, kabrioletem. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou létem, kabrioletem, malotraktorem. Vrn, vrn, drn, 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 drn. Jen kola, stolaj výmoly, pálím to lesem po poli, lán polem mizí pod koly, z kopce to ale posoli. Jen kola, stolaj výmoly, pálím to lesem po poli, lán polem mizí pod koly, z kopce to ale posoli. Doufám, že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš
a budeš mít rád.